Dating bultong marijuana ang magkaulagang 70,000 pesos. Ang pang pagsuspetsang shabu king linunsad ang operasyon kontra droga ng PNP. Mabot king 575 gramo ning marijuana ang magkaulagang 70,000 pesos at pagsuspetsang shabu ang mamalaga ng mga alos 400,000 pesos ing mesamsam king meto nga anti-illegal drug operation asegawa daran piyabeng pwersa ning Regional Police Drug Enforcement Unit king pamanimuna ng Police Superintendent Romel Batangan at ning Mabalacat City Police Station king kilub ning meto nga apartment IT king daw homesite barangay daw syudad ning Mabalacat nganing Miyerkules ning ganing Aldo, November 28. Kawani king illegal na droga, arestado la naman ding ana makataong pagsuspetsang tulak at gagamit kaniti. Kinilala na lang Batangan ding suspect adina Marcos Padlan, Alejandro Hortaleza, Nomer Gonzalez, Chani Zulweta, Jimbert Recorte at Shirley Saradat. May recover mo naman karing suspect ingadwang klase ning baril, mapila na balas at miyayaliwang drug paraphernalia. Salukuyan lang yaning mamarap king kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms and ammunitions din suspect. Kayan tabi mo naman ting mesabing operasyon din nakagawad Lloyd Ramos at Jade Evangelista. Iti naman ing pasyag ng Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo kareng balaos pamuring gagamit at mamisaling illegal na droga. Ako'y nakikiusap ng mabuti, lalo na yung mga kanilang kapamilya na sana kung may nalalaman kayo sa membro ng pamilya ninyo, na sana payuhan nyo na sila na huwag na sanang gawin ito at huwag na sanang maminsala pa ng ibang tao, lalo na yung mga kabataan natin dahil ito'y malaking dagok sa mga pamilya na merong ganitong naapektuhan sa illegal drugs. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Malen, susulit.